oh in Kheran Tranta GIG Motors veteran football tournament ania AMC World number 2 le 3 te AMC World le AMC World number 2 le 3 te in khel me ka hei puram din ate au te ulu te loma te ma mo ang ve khu chu tlan dan ding ngoro ma mo ni thei lo uchunga ang jok tat uchunga ram hlun khu chu ram hlun veteran a kha kan mu to chunga ang khop mai khu a ball pass dan le tlan dan body soi dan ver khu chuan veteran football tournament hi hei voini som pakhat atang hian antrana ni som atang atran tur kan ti kha ania mania khan ni som atang atran don te puram dinan ope a captain lopte score nga loma ani khu veteran ron khel tharra van pui em kha chu puram dinate hau ten len captain lam world pass van pui rem fa an captain hi ming ka khen ta chi alo ni china han ulu te le loma hi alaya andinga chuan puram dina porwa ta oma word number 2 chaltlang word number 2 hi AMC word number 2 hi chaltlang bongkon south ten dia chuan word number 3 hi thilama KLC durtlang not leitan mo zuang tuile muan na veng ten ni an player te ming hriat kim vek chak om viawa thian te ho bak lo chu ka hret chi alawa lomte china goal score tu kha ani khu mohun bagana lo zu khel to kha ni chuan national 16 an champion tuma an left back kha ni loma 2002 under 14 na khan player tha em mai ni boka kan kal huwa under 14 na 2002 khan lomte buang puya sel bokaro buang puya ti chon sel bokaro lo langa hi number 10 ni ka shria ka sel to a ming ka chiang ta lo tura buang puya sel bokaro chuak a chuana buang puya somte ti te kha ania 2002 under 17 na ani kha Subroto Mukherjee kapa an champion thunga uchunga ani garing number 17 khu chunga amveng sauta thina khatla south pania na nui anu puinia ma se na nuin bol milliam san to an fa den en hian ram hlun lama anomani fel khop mai pa fel takani pa zaidam ai khel lai po fit em mai kan venga kan khel ho thina amveng sauta hian thina amveng sauta hian team khada kan ho to ani chu kan soi kai ve du ani chu khukun veteran khelji khan kalau notice venia chaltlang player chunga ni kan ring de ungata atlan dan vel khu ka set big chi alawania hi na hello mal som ki ma som puya mania chan mari champion puitu chinga ne na champion na an coach kha chan mari coach ha khana en kola avar lampang hi AMC kan time AMC Aizol Municipal Corporation ward number 3 ten ni avar lampang hi true hi hilai word number 2 hianin chaltlang bongkon south ten ni khu sale bokaro chuak thawani number 10 khu ming kha chiang to lo poi khop mai fel deuh mai nia kanin beve zeu thina mar chu kan ai u deuh an ni wang hian ka va ne lutuk lawa ma se fel khop mai uma ma te ho nen hian esmal som tu te ho nen hian khel ho thin
over thoi ale chance san nei ya a goal te lo tok player te ming riat kim ma chak om em puari Benjamin ate hau khel mu chak om khop me puming thana zadeng Aizol FC director technical director po khatla lama khel nge karinga a khel ani chuan salam pangan chuak ani chuan word hianin word number 1 atanga 19 thlenga oma mase MC word hianin pathum vel ani ka ria chuak lo om kha loman rompet chuaka loma ke veilam mang thiam puram dina chaltlang president chin sport amo games and sport president ole lute nge tu eber ai ni lo de lute ni lo hu tan chak lu tuk chaltlang li venga mi khani gu fit lu tuk mai khani a ball khoi dan tang khon chite a in kher kha kam hu to voi khat goalkeeper po tarmit avua goalkeeper khuan na ro pe chuak chelo buang puya natural left footer sail bukaro chuak Mizoram tana kap tam tak lo choi tu buang puya number 80 right foot tinan he mama se du thu sam lo lom te puram dina chaltlang puram dina avat thazal zal em puram dina nam on for an captain pe number 11 cross ball pe thei don e support ma mo hela hian he lai tan chak deu kan ti kha number 14 hi ni across chalu tuk lawa word number 3 lamin ball ron pe chawani ram hlun player ho chu ka hredeu nual mai ai la ve deu ki na mun le leitan selasi tivel egi om zia ka hret chi alo buang pu yate ai lak ve thei deu nge word a hen ai lak thei nge ka hrelawa word number 3 selasi durtlang leitan zuang tui muan na veng tuining ka hresia ka hresual nge om zia word number 2 le 3 te in khel tur khan nge meya puram dina chuak thalu tuk lo chaltlang fil bul chi a khenan oma puram dina van konfi ei an goalkeeper in ron khal chuaka Manchester City goalkeeper ang chawani ball ron khal zai me minute somthum khel turania an pir thave watlan chak deu ve First Battalion MAP playground nani tunan khel mek na hi voini som pakhat ulute wanglai G90s ti te 2K ate player tha khania an wanglaya player tha em lom te an china goal score tu khani a petok te uchunga ning ka hri ani lawani hi a hoi ang si ka hello le nakina comment an ron deng lawang Israel Bokaro chuak ati khan number 10 ani ya left and right a hook pap the ni elai ram dina enawa ram hun ami
Rafaela pa ni ku number 15 ku min kan soi mei do na ka thei hil tat khu lute an defense up pe a left back an pelea lomte a loma Mizoram police player thin khania MRPFC te polo khel zak to MPL I league te thleng in lo khel to ton thiat nga lu tukani Mizoram FC in din trantir te loma hi din thara khana khel bok mai theya PML khania first division vel hunlai khan mo lute number 16 left back up pe a lomte number 18 number 18 thau in ron chu buang pu number 18 in ani natural left footer ve tuna kan center referee Daniela ni ya ni hi match conduct tam ai MPL te polo conduct to tu khania Daniela tuna hian second division hianin chitea player in oming ka khia mani akhan thalaka ka mutlat an captain team captain what number 2 team captain lakal zela number 14 tan chaklut tuk kan ti kha repay nol zel afitania khu lomte an bola la ma se ngam sual ma ni china pet goal to goal khat score tu khani lomte sila lom zula van sang ki mate hauten lo mu se chu lom ti dan tur ka kha van sang ki ma khat la buang puya le loma natural left footer ve Rafaela pa na thon phei wangwanga thara mole Rafaela pa khu thara ama pet goal te em lomte an out chin se hing offside puram din alo offside tat mail khu chu ang ka di box pian le atlan dan vel khu chunga ang ka ti box ya fela mi kha ka chiang to lo tu na mi hi number 10 thôi nan ne ya lo ko zeu se ming re le hal mai tur awa pe chelo em se goalkeeper en lo thei na nem lo nal mai ni veteran tournament organized to the G90 stand van fak em sponsor to GIG Motors pujon lalpe kate an fak khop maya tianga ron sponsor thei te hi mo imphal tak mai sponsor a goal dot ai sabahan ui fa kha chu tikhan a englam pang word number 2 te hi 1 nan nia word number 3 te hi nil nani zirte ti dan takin nil 0 bong pele lomte pal ta chunga ni hi number 17 hi chunga uchunga buang puya number 18 ma se har sanom no number 17 in lola number 7 number 23 number 18 buang puya bok buang puya he ta hi number 67 ar left wing pe tur aneya ma se har sa ti de ulak na mi the ma 67 chun pe Andres Pea har sanom lo tat goalkeeper tan khan kati chena salu tukem phone screen han an reng hinin om ve mi tak kham dul du ka chuwang chen lo lak mai zeu te pokha nei me the lute lute bok lute na pace back right wing a hian andar zeu theya
กันวด AMC วด number 8ฮิหันช่วงเวลาจากอมแต่แรเนี่ยนุลาคริสตินาเราหลวงปุ้ยสายเรามันนี่ข้านินอรอนใส่เท่ากันวดเฮ็ดอเวง south มอจิเตไล่เวงเขาเฮียนินหันใส่เสียจุเปลี่ยนนี่ฉันโดนแต่แรเนี่ยนั่นช่วงเราเล่าไหมอุยมคบไหมอุปีเอฟเทเขาแต่หันช่วงเสียบอลอะไรโถลบตัวนี่เปลี่ยนนั่นเสียเราไงก็อุยก็เราอุยเวไม่มีมัลตะกินจู่กันใส่นนเวลชิมมันนี่จู่เปลี่ยนให้ไล่เวลาในชารูปุยเสียวด number 8ตันช่วงเราเวลาที่จู่ก็อุยครบไหมวดปทุมนี่ที่นักการใส่ตัวอังคารวดปทุมที่ช่วงเราวันออกมาวด number ก็ใส่ส่วนไม่เท่าวด number 7 8 ที่ช่วงกัน6ไง7ก็เจียนเราก็ใส่ส่วนไปแล้วไงใส่เววักเราไม่ยังวด number 19แข่งออกมาไอโซลเอเรีย AMC หัวช่วงเฮียนจุงหัวจังส่วนปทุมอันช่วงเราวะอาบากสมปรุกสมปัสริสมปรุกกันนี่จู่วด number สมปรุกแข่งช่วงกันนี่จู่วดสมปกัวสมปรุกอันช่วงกะจุงจุงอันรำแต่กันติดท่าระบวงปุยกิลาร์passในทัชชินข้างงั้นติงnumber 12 offside ตั้งหูวางแล้วนี่ค่ะnumber 12 พอฮิกาเซียอันกัปตันสลัมปารำลุนเวเทรันที่เงี้ยเหมือนยันกัปตันท่านนี้เอาว่าปีเชลเวnumber 20พอฮิเวเทรันตัวนั้นเป็นอาหารกะลงหัวโตอาว่าเด่นแหวข้าจูปุรัมดินารัมดินาnumber 9อันนี้คู่กงคู่นี่สินะพอมีรอนหัวรอนเซงจัดไหมกงฮิชาโลเวครบไหมอันจักชับปรบกะเซลบกะรอชัวกันติค่ะอาบฮันโกลเจียงติคันวัด number 210 goal and score เวอันนี้วด number 2ฮีจัลตลางบงกอนเสากันติค่ะเนี่ยตัวน่ะ goal score ตัวค่ะมิงกะเฮงเจียงงำเหลากันติค่ะสมัลสมพลวงมาเที่ยวเนี่ยน่ะเหลาเขียวเหลาจักค่ะเนี่ยเสียละพอมิโซะจนอมมาสปอลอันนี้มาสิกนัลักเขียวชินครับบ่ตัวน่ะชวนโคชนี่ตัวมารำทาร์กันง่ายสร้างเทสิโนเฮลัยground นั่นรอนเคิล under 15 2003เวลานี้ก็เชีย under 15นั่นรอนเคิลเข้ามาตาชวนินบอลเปทิ้งเทียมอีกอันติดไทยเอ็มเขาปะง่ากะวัด number จูวินที่หมดวัด number 3 จอกินนี่วัด number 3ง่ากเตะวันนั้นง่ากะทีนี้จูบวงปุยง่ากะบวงปุยอันที่ติดโดนบวงอันง่ากเตะเท่าscore le do number 67 right left wing number 15 thara Rafaela pa no afa pa hi
KFA Kai Boy Football Academy Kai Boy Memorial Football Academy Ramhlun North in Academy siam lai khan sang ni som le pakwa khan PC mal som sang PC kan threpa nen hian kan lo thok tun ve to Sunfish Cup Mizoram kan champion a chuan Guwahati khan ka suai ve a ata khanin Meghalaya ho kha kan hne lo thung ta final a Rafaela afapa hi om ve a thiam reuh khap mai Rafaela Mizoram team te po lo fe chuak ve zak zak to ni Rafaela po tlangwal ve to khomei thara Rafaela pa bok oh lut Abraham Chema se khat oh what number 3 te khan goal and one score le te em ma se lo chip chuan hlau what number 2 hi chal tlang bokon pa soi sual ni mo ni chira han what 3 hi what one zo ni nga oh sorry an lo sei ve mol mola makati de ore ngani what 3 a hian chira khan map ka lo ena khan no soi sual chi what wana chuan dur tlang ho tuna MC a an mayor pulari ne nga sai lo te ho mala wan ania kilai dur tlang makatire ani uchunga te ho ramhlun an ni box hi number 7 ain lak themon le ka lo ti ber khamo halai ver khani what two a chuan oh 2 le 3 aneng lova in khela hi tuna hian what 2 hi a eng jersey eng lampang a ma a apol ha te nia lo ma te ho hi chuan what number 3 a chuan ei tuna en kan lo eng lo a lo en sual wang ni nge don hi ramhlun south te solai ver bor ho mo man zia lo em miron haule nak don hi comment na vela what one val puya mon le te kan lo ti khania chunia a var lampang hian mal som ki ma som puya khami kha ko chan la boxia chuwang chuni dur tlang han en kol dei chu ga lo ti re nga oh walang ha ka thara number 17 chunga pe a chungan ti sual tat oh ti khan confident win uchunga ni ti kan seta number 17 center back ami khu ramhlun lama oma aveng sau ta tang khanin ramhluna so ta LRM hospital bula son anom phea afa mama te hote oh chuan fanu pathum manei ka ngak te ano block le hlau mai buang puya ron langa buang puya sel bokaro chuak number 18 number 12 fi ming kha ka helo to lo lom oh veteran tournament a po khanin Liverpool tran lutuk mai nia apa kha nge tia nge banner ron tar kha a goal score chuan tia Jota nena khami eng lawa khanin nge I Liverpool fan ru kol oh ani ma som ki ma khona ria som pu ne pon thalak dun ka nei tunai ka phone ai la ommek thon phei bang bang puram dinatan hu veteran a chun la chak khop mai an center back uchunga bulami khu left wing an ron pe number 67 la phachi chi cross ball pe pe thatok lo
11 oh right wing an captain oma lomte a oma loman engtia ti don hoi zau khop maya sken zawa avarol tha em speed ina phang em ma 7 har em number oh an center back in low intercept mana chungan bola la number 17 chunga number 14 tan chak deu kan ti kha chal tlang li venga mi kha lomte a number 18 loman left back petha number 7 a ma se oh chuan lo het chuaka upa khu palian duang khap mai ming ka hello poi tak tak veteran a hi chuanin mel kan mu fo saltlang lampang tuna ram hlun lam ward number 3 te kan soi kon fi theita buang puya la khal zela buang puya ngak te ta na rol sak thei don lo mi Lute oh lute nang captain na pea cross bola petha ama se har sa naum lo hi veteran khela chuanin ala fit lutuk khel thei chung lutuk lomte a oh thara nem zeu an coach helampang what number 3 ten coach sigan soyanga mal som ki ma som puya ni nakum January tha hian nu puya nei dona in ron kal vek don nia an thiat pa nia mo ani khu in kom ngai tak Tata Football Academy chuak ani TFA Mizoram under 16 an champion tumpua an player poimo tak pakhat khani bokani chuan ni hi Tata Football Academy a khan lu chun zama Henry Gangte ti te tuai te ho hi an hu khan niam on lu le ka chiang ta chi lo ngak te goalkeeper chu base an thatlat mai lo fan thui tlat ha khan goal score le don mo ti phan to ne number 10 nga ka left pea left wing sorry left back up pea word number 2 te hi eng word number 3 hi an kom thang chi ram hun lam an ni chal tlang lam kom thang chi loman bol la lute pass wal chiang ve tharan lo bol lo la ma se lute bok in lo block saka ei palian number 14 hi tan chak aming ka to lo hi mak tak kalei mor chu na ria tiang deuh khan puram dina lomte loma sila lom zuala saltlang puram dina thau pe thutlat mai free kick an mudon lo mi tine Daniel na ham lo tlat Daniel muthi center free khu Daniel ani chuan he lama hianin zai natural left footer ani zai Pachu University College champion pui zak to tu khani Mizoram senior team a po voi ngam za lo fe chuak to Aizawl district a po hatiang khanin zai vei pe thiam lu tuk khani atang thei don em tlang thei tat lo block thara man holom buang puya la la zela 2v1 3v1 antine ice oho buang puya sail bokaro kan ti kha sail bokaro te mo Tata Football Academy te chuan Guwahati side ti te Calcutta side ti te kha lar pol man la ya chuan
sang ni le pani sang ni panga chhovel theng kha chuan sang ni panga sang ni paruk vela kha chuan mohun bugan academy kha khalar a nun puya mani kan thian pa zem bok not famta nal nun puya te chuan ruata bimal som zuala te hote khati ho kha chuan ma hlima ti te hote player an tam mai zo player khan om nuala mohun bugan football academy khan ma kan bola petha a offside cut mai ma tunge mani ania number 12 ku sompuya po awring lau khop mai sompuya mal somki ma sompuya chan mari coach khania assistant coach zok mo do chimpuya chi hi head coach ania sompuya te nen hian an lo khel ho fo to Mizoram team te po mo na somki ma khu an coach khu government Mizo high school local to khani under 14 kan kal ho lai chuan lal nun ki manen ani kha government Mizo high school atang ron kal khania chuan lal nun pluanga kha ani mo ka chiang lo ti tu ma kha 1-1 in first half zawa hian sompuya impe khop mai kha ma somki ma sompuya ani kha hian ha to khop mai amara chu soile soinu veteran football tournament siam tu te our organizer mo G90s te le sponsor tu GIG Motors pujon lalpeka te an ti tha hle maya alo om khop mai patling tianga thei top chua ground na ron tan trang han mu de mu no mani an la thiam ji a chiang ania an skills te mo mu nom lutuk hemi ma chi khan South 3 le what South 3 veteran football team le what number 6 te ain khela chuan 3-0 in South 3 ha an chakani nikuma khanin lengpui veteran football team kan ti don nge kha an champion ama se what number 19 khan kulikon ti te solai vel bormo kulikon te limen khati ho khanin an he ani second half chu nakina kan la le don ya